lonke elizabhabhathizwa sithanda ukulenzela amhlophe amakhulu. Sesiqala inkonzo yethu, isevisi yethu. Ngizacela nababhekela ama-season musicians ngicela udadewethu lapha. Yeah, kuna music. Now uphathe ngafuna yellow. Right. So sizafuna music. Kuyokuthathela sibili ukutshitsha kanjani. Lapha ubhabhathizo usenzakala. Siyabonga kakhulu. Abanye benu ndizofakaza udadewethu nomfowenu. Sizacela ukuthi kungabi movement lapha ukwenzela ukuthi abantu abahleli phansi lapha babona. Kuyavuma njani? Xa kungenzakala ukuthi kwana yini yosephakathi engxenye kuyavuma ukuthi usuku uzohlala nesimo esizavuma ukuthi mathatha isibuyele siyahlala phansi. Kuyacaca phela. Ukuthi khona lapho sikubambe ndingaphuza ukubamba ngazasondele eduze ngucezezule lapho yakusume khona. Kuyacaca phela. So ndicela abadikoni ukuthi sibe isitulo lezi nalokhu ukwenzela ukuthi abangemuva ngale babone. Lapha okuyabe kusebenza ukuhlabela no-talking. Andiyezo abantu babo. Kodwa siyabonga kumanye sinikelele inkonzo esandleni senkosi. Abazakusiphathela umsebenzi ngemva kwemini lowu. Right. Usuzuza umntane khona siyamazi. Uyoza ngecala lophatha uvisit from County Park, not district badalithini. Right. Nami kavuma ama-preachers ethu siwadingele indawo abesendibuze laphana. Ama-preachers ethu. Bangapha ama-preachers ethu. Umakuyathanda ulayo. Right. Okay. I find that. Right. Unaphi uNcube. Ncube ulayo. Right. Ncube uzana. Ngapha. Ngizothanda lapha. Thank you. Ukhona umyeni ukhona omunye akade website preacher akade website khona County Park North abavelele County Park North. Right, matrailer are you here? Right, sabo. Sesiqala ke inkonzo yethu. Ngathi sesiqala inkonzo yethu isitulo lezi ngasifaka phakathi. Tathethe isikiphe phambi kwabantu. Ezanima siyaphela bazalwane. Uphithizela wena lapha mntasakhulu. Usukhipha imayiki ukuthi ningakhulumi. Uyenzeka. Right, answer. Elder Duru, answer. Right, so Pastor Vincent uzasinikela abesesikhulekela. Dedicated Vincent Sunday Saturday Kosabo. Hi, technician. Ngithatha leli thuba ukubingelela ibandla likaNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu. Ngintokozo enkulu ukuba ngomunye wobufakazi ukubona abantwana benkosi besamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ibandla lithini? Siyabonga sathi uNkulunkulu angasiphathisa sonke kuyiwo umsebenzi uthungo lwebandla le-Seventh-day Adventist. Ngale inkonzo ayibona inyanga iphela ingekho. Let's ask questions about our faith. Le inkonzo okufanele ihlale ikhona kodwa ingabi inkonzo ejayelekayo. Amazi yakuzwa uNkulunkulu ukujayela inkonzo ezingcwele. So uNkulunkulu lomsa sengathi amasibusisa. Asikhothanisela amaphanda ngathi ngena kule inkonzo yobhabhathizo. Baba wethu osezulwini ngosuku lweSabatha olungcwele, malihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Sinentokozo njengebandla ukubona ukukhula kombuso wakho. Siyalibabaza igama lakho, sibonga ukusebenza kwaNkulunkulu moyengcwele ezinhliziyweni zabantu bakho. Bakuzwa basabela manje bayakuzalwa ngokutsha. Ngalokho sidumisa igama lakho.
lusuku lokugcina kunyanga kaMeyi 2025 as they begin a new month. Bless them today and forevermore. Ngavumi abekhona omunye wabo oza kusheshela emuva. Walapho esivela khona khatshana, lapho esiyabona sekuseduze. Ngakho siwabusisa ababhapathizwayo. Labo bonke abazaba ngofakazi phela babusiswe. Labo asebabhapathizwayo phela bavuselele inkambo yabo yokukholwa nawe. Abangakabhapathizwa nabo basenze isinqumo sokubhapathizwa. Uma uvuma namhla uyavuma ukuthi experience yedunayotopia yenzakale kumuntu abe siyabona kodwa engikuzwileyo sekwenzeke ngenza isinqumo esisha. Engikucelayo Nkosi ukuthi njengebandla singagcini ngokucelebrate kodwa sibonje, sibakhulise, sibafundise, sibanaye, kanti njalo ithemba babe yibo abafundi bangene bathithithisana umuzi wabulawayo. Sikhuleka ngokukholwa, sicela njalo ukuthi kuyona inkonzo phuza amandla esitha wena ubonakale udunyiswe kwesokuphelele. Mthandazo wethu elizweni lenkosi yethu Jesu ozayo masinyane siyakuleyo. Amen. Siyabonga kakhulu sanikela leli thuba kuma-choristers ethu. Right. othandekayo, ngokukholwa kwakho enkosini uJesu njengenkosi nomsindisi wakho, kuyintokozo kimi namhlanje ubhaphathize egameni kaYise lelendodana lelikaMoya oNgcwele. Amen. Amen. Do it,
likamoya ongcwele. Amen. Amen. Amen.
msindisi wako uyintokozo kimi namhlanje ukubhabhatise egameni likayise elendodana likamoya oyingcwele. Uyintokozo kimi namhlanje ukubhabhatisa egameni likayise elendodana likamoya oyingcwele.
Vivo, mamá, sí, se
Say
Amen. Amen.
Sim.
Ayisomsebenzi womuntu isenzo sikaThixo ngawuthi kungakudonsanga ngekuze kuye. Bakhona phakathi kwesokungenzeka abathi mina ngilokhu esaza ukucabanga la. I think kade sengire cela ukunikeza ithuba ukhona yini othi mina bengibuyile ngana ngilashuwa but khathesi I am ready thina sikhona emanzini soze siphume until your project is done. uNkulunkulu kakuphathise ngawukhona phakathi kwethu phakamisa isandla engabe khona yini phakathi kwethu sikunikezelele lithuba in front of the all-looking universe. Ingilosi zikhona lapha kulanto esabisayo ngitho it is the time to decide for your God. Ungavumeli ukuthi ucabange ube nemicabango eminingi about choosing for God. Engabe khona yini phakathi kwethu angiboni umuntu ucela lincedise ukhona yini ofaka isandla angiboni isandla. Inkosi ibusise umsebenzi wayo. Sithanda ukubonga kakhulu umsebenzi owenziwe. Bakhona phakathi kwethu abathi mina next time I think next time I'll be ready. Ngiyafisa ukuthi ngenze idecision yokungena emanzini. Ongakabhabhatizwa wathi mina I think next time is my time. Engabe khona phakathi kwethu ngangibona isandla ukhona. Bakhona abantwana ebandla lithini. Number one, unesha these children ngapha lapha. Siyabonga kakhulu bephakamisa izandla enjalo kumanje sibakhulekele asikhulekele. Babothandekayo osezulwini ubonile ngamehlo akho abantu ngabakho sicela uzondele bona. Thina sizabe silabo enkonzweni sifundisa 1 2 3 about God. Sicela uNkulunkulu aqedise umsebenzi awuqalile empilweni zabo. Amen. Thanda ukulenzela mhlophe sizwe mfuyo kaNkulunkulu ukuthi izoba ngama-witnesses umsebenzi wethu okwanamhlanje ulalapha. Vumani nginikele uPastor Vincent Pastor Vincent eCounty Park North laye akhulume engaqeda-ke ukukhuluma. La eqeda ukukhuluma sonke sizakhuleka. Ngiyabuza bathandekayo la eqeda ukukhuluma sonke siyenza umthandazo wenkosi sibonge uNkulunkulu. Siyabonga ibandla lethini abantwana benkosi asebebhabhatiziwe. Amen. Kuyilokhu ibandla elikubizelweyo usuku ngosuku alungadluli kungafinyelelanga omunye umuntu ngoJesu. Mhlaba lo uya emaphethelweni uJesu uyeza masinyane. Nazi izinto ezine engifisa ukuthi sizi hlawulele kulaba abethu asebebhabhatiziwe. Number 1, abaqhakathekise ukukhulela. Number 2, abaqhakathekise ukufunda ilizwi lenkosi. Number 3, kababe khona ezinkonzweni ezinhlelweni zebandla. Number 4, let them share what God has done in their lives. Asikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini, siyabonga ukuba siwufundile umthandazo wenkosi othi Baba wethu osezulwini malihlonitshwe igama lakho. Mbuso wakho mawuze, intando yakho mayeze emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla ukudla kwethu okwensuku lwensuku. Usithethele amacala ethu njalo siwathethelela abalamacala kithi. Ungasingenise emlingweni kodwa usenze okubi ngoba mbuso wakho
namandla nobukhosi kuze kube naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu. Nginanzelela ukuthi ubuningi bababhaphathiziwe baphandle. Ngabe kuyavuma abo laba abayelisa bagijime bangene. Uncube bayakhona just 1-2 ways. Akhona kakhulu 1 minute is too much. Manje uyathanda bakuyathanda lokho khona phakathi kwethu. Right, babuye phambili ngapha basikazi ethu. Just 1-2 ways to the church and to those that have been baptized. Ngabe khona phandle lapha sicela nje baqoqwe nje babuye zikhulume 1 or 2 ways amasikazi ethu. Siyabonga. Abantu tabelele. Sithanda ukubonga umdikoni wethu yakhula lo ngizile bazalwane. Right, kazana xa ukhombele lijaka, take care of him. Njengoba mnolisi. Andiyakuzwa phela. Yes, inkosi ibazele kahle mntwana.
Be
of life,
Ardhini